Iwe ngamalanga sifunda okutsha okufihlakeleko nakho kunye ebewungakwazi engiyiphetheko imbuzo nami enganaphendulo yawo kodwa nawe mhlawumbe uzazibuza mhlawumbe uzayithola wena. Biziwe ngifuna ukwazi. Biziwe ngifuna ukwazi. Ukhe wazibuza ukuthi kanti kuba yini na umuntu othanda ukududa na uphuma kwamehla aphuma abomvu be uthi kanti amehla amakazwani namanzi nofana kwenzekani mntwana ekhaya amanzi ahlwengekile akanamraro emanzini apha ukhumbuleke kunekhemikhali ebizwa ngechlorine engiyo ehlwengisa amanzi bese ke kuba nenye ikhemikhali efakwa babantu nabahlambulukela ngemanzini apha bese nakuhlangana amakhemikhali womhlambuluko nekhemikhali le yamanzi ahlwengileko kwenzeka ikhemikhali ebizwa ngechromomine. Ichromomine ngiyo engazwani namehlo omuntu ayahlubayezeka amehlo wakho nakahlangana nechromomine. Iye amanzi wona ahlwengile sengilaba abahlambulukela ngemanzini kenlise. Biziwe ngifuna ukwazi. Ngemva kwalakho sicocela ukuthi uqhaphudlwe yini le iMaphuma Boys bathi intombi ehle khulu.